هذا الفرق بين سوريا الحرة وسوريا ما قبل التحرير. كسبنا 36 درجة. سوريا بتطلع إيجابا بسلم حرية الصحافة. هذا يعد إنجاز كثير كبير. طبعا هذا التقدم. هلبت اف پیشکتن جوالایی نهات او انجام کت و وستانی و انجام خباته که بردوامه. اف فرق دنابر سوریا آزاد و سوریا بریا رزگار کرنه ده او سوریا نوجنک و ام همو هیویاوی دکن. بگمان از هیوی دکم که قاده که آزادی هبه لیدوی چارچوه که تشتک هبه که کاری روزنامه وانان ریک بخه. جبو مافی روزنامه وانان و مافی ولاتیان به همان آوایی مسولگر بکه. تضحيات الشباب فدەکاریاوان جوانین چالاکمانین دشۆرە شێدەک و دەنگی ڕاستیە بە هەموو حەقیقەت و ئەشکەرەیی ڤەدیگوهاستن هەتاکو ئەم ببیر بینن ڤیدیۆ بێ لۆگۆ دەهاتن بەلافکردن و جوانان کار دکردن ژبەر کو وان وێنەیە جیواکێ و فەدەکاریین کو جیواکە لە هەرێمێن مە پێشکەش دکردن ڤەدیگوهاستن ئەم هێوی دکن کو ئەڤ ڤەگوتن ji بۆ جوانên me berdewam be dak û dengê xelkê û dengê kolanê vebêjin. ام دکاریم ببیجن کو اف پیشکتن تیواتیا کجایا یکمه سوریه باوایه کی ارینی د پیوانا آزادی روزنامه‌وانی ده بلند به. دبه کو اف پیشکتن انجام فداکاریه بسدان افکارن مین روزنامه‌وان به کو دوان سالان ده شهید بون. دا کو پیوه جگولی بهستر بکن و دنگ سوریه لهمو سوری و لهمو جهانی به دنگ کی بهستی. اليوم خدمت ایرو سوریه ده است آزادی روزنامه‌وانی یا جهانی ده 36 پله به پیشکتیه او یک دستکفته که مزنه. بدیتنا من پرسک هیه که هر تم دناوا خلکی ده تیکرن چما حتی ای ساله پیشکتن چی بو. جبه که ده ساله ای که ما رزگار کرنه ده نخاندم ده مها بولانه ده دهات کرن لو ما او نخاندن جبو و ندهات دیتن. لو ما گلک گرینگه که می ساله هجمارا پلیان به دست خستیه و هم به پیشکتنه. دوی سالی ده هلبت او ریزبندی پشتی تکچونا زختن اولهیه ین کو بری ده سردما رژیما بری ده هبون پیک هات. ایرو او روش نمایه آزادیا روزنامه‌وانی برفرهتر بویه. روزنامه‌وان خودی گلک چافکانیانه کو چافکانی و داخویانین خوین کو دوی جی سازین حکومت آنجی جی سویلان بخوا بگیره جوار بگیره. ئەم دەکارن بێ پێشکەتنێ وەکی یەک ji destkeftiyên şoreşê berhesibînin û dibingehte ji bo bangewaziya azadiyê, azadiya medyayê û azadiya derbirînê derketibû piştî hewldanên zêdeyê yên Wezareta Ragihandinê û saziyên girêdayî wê heta ku em gihiştin vê radeyê.